Iyong o Castelia Mango. Ay tungol sa karatan kapungawaw pangkukuran sa Machel Coach. Kay Boni Ponorosoko and Ponpeyu, Pachonwon ki Isoko, Likant ko, Nanalang ko o Nankanikan. Ay tungol waw chororong kapnanwin Ponpey, Karyawan kapna, Speaker and Ponpey State Legislature, o yang amoy son kawatakasanatkan, son kabung nabalak, o yang amoy son kabung kan koros, samuro o labalap cekan nan balian momotso chia o government, o pachuan ngon ki chon way unsa. Yet sa machay from ranway cho so mamay son baba from Frederick, meban pachuan pakita out of rong catch. Hirakayo Fixed High School Robotic Team, Pachuan Selaki, Athens, Nanmoy Greece. Wrong sang Castelia First. Fixed High School Robotic Team, Pachuan Onopatar and Wadyan Wayne FSM, Ong Nansyen, Viata Robot, Nan Athens, Nanmoy Greece. Rabachuda Sanger Win Ponpey ni September Yesa Kayuri Sakpayo, Oban, Pachalanger, Ni Riagatri Sakpayo Global Challenge. Makasantiar ang Chapta ni September Sakwano o Main Sakla ni September Saktuwa. Sabon Bache Robotic Team Wedge Pan Bachang Team Jekan ng Sampa o Kasalaray Chungal Koyak ng Palian Buya Robot. Sang Yaray Chungal Poita ang Mawakan Team Wedge Chungalan Kiyar Wan ang Saumaw o Bachewan Kawatar Design Tar The Kamuatar o bilprogramita da kakonapanar aray chungal robot maraban pachuan kasale nan global challenge watch. Mix ang nuchuch and aray chungal advisor and mas the sol sawas and moa mayay Miss Takaido. Advisor and ansawach yay Miss Rodora Palacanto o Mr. Burton Eliam o bilichuch lab sang Miss Starla Latore sang Opsan Education o bil Opsan Fixed High School Pan Abalkaway and Principal Stephen Sayola. CIY Chongway Cheka ng Sampa Pan Kalauta Aray Chungal Kayak ng Kalian Wiata Ropat Honian Sawocha Pan Kalautela Aray Chungal Iran Matmataw o Bilwewe Kila Siya Kanway Chekan ng Sampa. Iraikan mawalian lang Wayne FSM ng Athens, Wayne Greece, sang Fixed High School ng Wayne Ponpey, Yang Harry Ollie Suzuki, Trenton Fred Laben, Julian Lionel Louis Ainoa, Princeton Latore, o DJ Smith Edward. Hirokariyaw, Yay Kamanamanlan, Physical Year, Budget, and Barrier 3 Supplement. Wrong sang Opsan President, Federated States of Micronesia. Committee and GEMCO, the Joint Committee and GEMCO, the Joint Economic Management Committee and Compact of Free Association Pachuan Pungatar Saudman Wayne FSM, Fiscal Year Real 3 Saklamao, AIP, the Annual Implementation Plan, the Planapan Kasandikan Aunan Eupar, the Banuya Apolpan, the Ban Fonti Compact Sector Grant Non-Budget and FSM FY, the Fiscal Year Real 3 Saklamao, the T and the Tawakan Parial 3 Sakpayo, the FSM Congress Pan Bachuan Yalamalamki, o Pan Taululam, Way Payo, Non-FSM. Member the Jawakan and Jamco, Sangwain United States, Sawwain Federated States of Micronesia, Pachuan Chupanor, Nan Honolulu, Nan Hawaii, is September Payo, Real 3 Sakpayo. Nan Chupanawach, Member Kan, Sang US, Pachuan Alatar, and Walyaban Avesamarai Chungal Komwatan Pakpak, and Fiscal Year Real 3 Saklamao, AIP, Apel Kasaleta, Marapan Anana Chungalanki Ansaw, Koronwia, Pachakanay, Ong Komwatan Pakpakwach. Member Kan and Pelkoros, Pachuan Pungapanar, Miching,
Maban pachuan yawi nan internet, koran kap punggapana irakan nan proposal watch, o enkap kosaneti meeting kosanti kalamau, and kore saksilu wanavasam Congress, o wilamalam and legislature kan koran kap kamanala budget and physical year yagatri saklamawach. Ni September sak yagatri sakpayo, jam ko pachuan ususel ang kamuatan pakpak ang AIB Watch o bacawan kasalita waktakla mera bacawan kapacayo nan papak watch match ye kay chatpan tatak and senj and sailak ang sector grant match mawawaki na sector grant pan bacawan tatak ki ponang inchala sa silidap twara $139 million ang tatakan FSM sang non-annual budget fiscal year year 3 supplement or 1 cent watch wagdala budget and FSM fiscal year year 3 supplement watch. Kirokasilu kasarawi and kaulan pukong. Ni September sa puno year 3 sakpayo kasarawi and kaulan pukong eo pachuan yawi na legislature chamber kolonyawi Pompe. Kasarawi pachuan chaptak lakay sakyo mon sawas murunchawi lamalan kasanti karyaw and Queen and Kauko Sanet and Wing Ponpe. Master of Ceremony Tedeyu Mr. Dason David, Pachuan Lukay ang Juan Paranel Perez, ang Nanlolo and Richungata. Makachin Mole Dia Koch Tian Ranwach Ye Wasalabala Isbao, Namarki and Wing Matalanium, Wasalabalak Samaro, Namarki and Wing No, Isanankan and Wing Matalanium, Isanankan and Wing No. Kalakan. Acting Governor and Wayne Ponpe, the Honorable Francisco L. Yohanes, Pachuan Sagarata, Nia Pachuan. Itungalan ki Sagaratan Kaipani, Pan Kubron Samatai Court, Kaipani, Pan Kubron Isu Ispao, Sangoro, Namargian Wayne Matalani, Kaipani, Pan Kubron Isu Sangoro, Namargian Wayne, Wawla Pan Kubron Sinankanin Wayne Matalanim. Sunan ganan wainu sapul mar lekant ko nan kaniyay ko pil kapatayang ir kala pa ko isyo ko mastriyang katran wut nan mall ay tungol sa karatan kapyung wow mon sapo ko isyo ko ran wut nan mall wut ran wut wiya sinan show work may batuan kamera de pwede katiyan ir kala pa ko sunan kan ko pwede kasaraw ko sambal may wiya ran wut autapan ran wut metroto autapan ranwat me patapat ansaw me katiyan molen wow pila ko isak patutiyan sa bulmar pinin ko kusunit pila ko isak program and ranwat uya program patapat yu o kalanganin mon sa boko isu par modeti mod nan wasan wila malamen sa bulmar pinin ko kusunit essential me maluwat uya molen wow supay ye makareta nan office kanan Wayne Ponpe it office malan wow kot patulalamet nan malarail shotrama kangkat patutin mal koros aramas patuan me ye malan supay tin Wayne Ponpe ranwat manaka priyaman yang kaulang ranwat mai mangi patuan shotra nanapan manaka priyamatan en kaulang penintuan arakai ti yang pukon supay ti iba sapul nanti apo gi lakin sapul matai pasanan kusunet awiya pan tatakot tinwiyaw ranwat walianti sapul matai kapnan Wayne Ponpe wiya at tungol kapung ranwat lap kupur mamiya wen supay ti Wayne Ponpe yang kat yang kaulan nan kendriaman mepilban wiya me akot kaparong ketail siyon papa kupuloray ketail ban ewang kalap riyawo o kanakanayang pumiya sa bulmatail inaon yeyas apnan mo yung demokrasi wat ilalapot yer kupulora upan yang takita tangoratail war paliriyaw may rakot lalo kumay koros mangi patuan me paliriawat ay sutra mangay palian PTA ketail koros mangi patuan me PTA
say na napal. Ikamelele may sunan kanin wen matalanim. Pan patrong Israel ko ime we uphold in PTA o tangaki way mau PTA. Isunan kaninu malmangi patruan. Puko may sunan kaninu kay tiyang ranwat o pan sa pulman kita. Puko kasampaliw. Mia kusun na tiyaw may legislature kaysa kayo kamanala may pit sa pulmatay investment na naknakin mo. Isunahan kan ang wayno panyangkot nan Portwood o Rop tama pan mawang aramasakan ng wayno Portwood. Patong isunahan kan nunuran wood kay nakapkaite mamaliyaman. Yay President in Development Bank uwan liyara tungol pinakap. Pinakap riyamanet ikamelele may rabampat kiyang iso. Kawait pan naknakuot pa kataydan ka kapaliyata. Tama bang kayo mawang yaya sinaramas paywot. Ikamelele ranwot na mamanong syoklar for din investment o kung may kalautira sense kung may uli apatkan may kalautira sense po pinatan kak nagtalamang ranwot ipatruan ng kapan makit patapat kayo makit patapat katiyan irkala pa ko isyoko may akot may batuan kamelele may sang ranwot kola kataylan sarwali government o wawniki kupuran malen wow pagkataylan kak apali autapan sapul matay katay tungol administration nan team teorala po emasani wow parokir sabokikat yei masan ranut katian kala po ko isyoko patrong patutian puinin kau kusunit pil patrong option kaplan win ponpi ay tungol kapeng ang speaker puwasawat nilay patruan ay syutrakan puro-puro mahal ariyay tungol kalangan ng speaker wagi kasamba ni Raid kala po ko isunan kan kurangot ay tungol kapeng ang Sapulmar Chief Justice at ay tungol may mangiyo patruan itatok laut ki yan kak luka Sapulmar Chief Justice dan pagi kita tatokan rangot puan sa me isunan kan ko pan Sapulman ke kaula ay bil mata-matawa sinpuran ya to na bang kiyam supay ti ko kaula hari yei kawit makuyang na naitungol mata-mataw Chief Justice and Wayne Ponpey mayakot meddengan kalangan ng Chief Justice nan uya ko purun ranwot yan kapus kasay tepato yang caweta uya ko purun malanwaw hari kupuran malanwaw kalangan ng Sapulmar pinin ko kusunit pachet makumail pin kanapali atawa papali hot and legislature kaysa kayo mapan patruan ta trotron malanwaw ay tungal recommendation kumail kalaute siyang man ikin patokaman
kalanganan kumail o kumail apaliata kupuran molen wow. Menta makumail syuknan molus kumail apaliata kupuran molen wow. Ma kumail ban kamanala pachet o patrowa ini ay tungal office ngal mapan siyain syuta kupuran molen wow lalu ay ban fito o ngal kawuyang molen wow ma kumail masyam kalangan kupuran puko apal kukangan legislature kay kin leakong molen wow legislature kay siya kayo ay tungal katun puki kupuran masyam murin kasaraw mutung-mutung ranwat ay banay ratay tungal masyado luka molen wow ang katiyang legislature. Pumia kaunop tayo siyang legislature. Ren uya kanat uya siya kong malanwaw. Hari isya kara kupur kumaidan katipok taidan bilkak tong ako masaniyang pina ren kalautera sa pulmaray patsi. Kalangan ng speaker po wasa kalangan ng kala ko ito po pwede katiwaon mamirang kalangan ng komutito. Isanan ka ng wing matalaniyo, isa chonato, kachtaw masani. Kay punip kupuran nilap. Wow, lapalapan kupuran ko sa lapalabispao. Sangro. Sanan ganen waynu likan nan ganiyay nalaim kau nalaim matalanim nalaim mu lung kau koros inter tunggu pung labalap kabina kupurma kabina kerja mauya ulipan kabina apa paling nilemar o Nana pas sokes senator ko koros o cabinet member kan o koros sabulim kan me patraban kupur ranwat pen yang kay porak tatakan ranwat tami ban patrowan kalangan kupurin ko sa labalab sangro pwede arkat Ketkiyang wow Sharon tatawagan ranwat kalanganan kabina karyawan kabina mawia kabina ranwat o Luke speaker o waliya ka koros kuya ki ligilig magmail patawan yang warwat. Ikambil may siya tampil masan kayang bis. Jodoh mekot ikak segera ke kalap kerjau meket. Usapul mara nangan met o purara me banta to kupuran molan wow. Ong kumail ulia began kalangan kumail buaya utut memia. Lik-lik me kumail sapul man kita sekolah ni yang nan keren win matlaniam melelis pau o spa bangkat kita upur wat kumail tolong de salman kiyo saman katin de tang kunuan kang koras na papali we de sama tay laramas miet me men patrowan tene Israel semanin tertan tayen weigan Israel patrawan me weyu en ka kerta sana mau melelei cangkoros mau al me kayu karwaro nan we laut kar mai banche kare jongal kawi priority al me kayu karwaro risota na ne sa ser met kenen pisetuki mail patrawan er
Iya kesempatan atail penerbangan kuburan kala paka. Pagkatakan katraway mintuan dami kubur o tame ban uyawi. Naisagit santi ong samatail IMF ong riakit riasak 5 kola ak may sapan kutong PTA. Million kayo may sakit ko sana pa may patrawan sang uwayayayo. Entrapiyata kamawila sang matay lalakan. Alap alisop. Monitoran may nagkatikiyang uyabe patrawan ng uyabe. Monitoring infrastructure. Monitoring IMF may million kayo patrawan pumipinan na upar. Dahil iubino apaligimas sabun matay lalakan. Pwe ketian kala pasala piskau sangro. O kaula mo yawaran wo teto wala mal. Mal patawan to teto tatok. Error. Kalangan. Muran masan watch isanang kanamwino kachinwalian tiyak iraikan may Miss Anna H. Mentiola o Mrs. Melanie L. Izim Mabiliang Kaular of the Concord of Investment Trust Fund niya Kachin Masani. Kayo po ni Bangkupuran, wasarap alap sipaw. Kayo po ni Bangkupuran, wasarap alap sangro. Patuwan maun ki, isanaan kanin wain matalanim. Waun ki, likan kalagal. Wopilman waun ki namalal kayo, itong alpud. Acting Governor, Speaker, Kumail Senator kan, Cabinet Member mayang Patupan Pur, Asuk set, Ukurusia. Oyu moment, Sanan kanan madalanim amasan. Umasani PTA, o itapreti monin public fund on project. Ejungor sakarata met, iban wulian ngay o European Riaman, on palian Pompey Investment Trust Fund. Siapa berengan moni, pelayan sewa di sini siapa yang yang moni capiata Trust Fund Investment. About program what project one and when Pompey a cup, tin Pompey a kawata kusinat. Legal concrete, metabamet, tell me the Silman the Bam, Melumen, Puchanka Papa Pompey or Katanga way to one Nuck Mapan, we are the profit, interest, immoral trust fund. Young Tapiata Tapin, Nucknucken, Moni, non government way na person. Ngay Secretary of Finance Altooth, Olin-Yap, we are first Secretary of FSM. Implementation of Compact 1. Inawo ako sa nitime dan parew present Epukian Infrastructure Fund. Abangan ko ito. Huwag na October. Sinapan siya na October, November, December. Operation Fund, current account. Abangan ko tito. Kamu tu tapi, sudah berteman abangan kan quarterly, drawdown. Hari boni ko tapi tak ko to hasil million kai. Kan ko to puan we infrastructure on with FSM pun. State ka short term mayo kau ni pata tatakan nan paro. Tamu ni ko pamiyaw. Iwa sa may diyaw ko sangya. Holo, holaw taman. Iwa takala. Altu. We are an ngayo President in Bank of FSM at kaum aso. Kit ko sa kasay. Uy patroan na. Kaya mo tapi ata investment. Menta investment. Amun we are investment. Naglan munin government mesota pa nana pen tatokala when we are the interest.
uarpil kareto kalautela supplementary general fund o national government o state governments. O imawiyawi. Tama se wiya kola se hire Merrill Lynch. And wiya se unkawit. Merrill Lynch koto wiyata sen hire 6 kota lel 7 money managers. I pinwat mo semani pangkalang sangon market. Apniya tapiyata program mo ng FSM pon. Market o limited on US market, sang bond, stock, sang kankor, sang mumun investment instruments, memia nan FSM. Sesota kolanan international. Sang par, ragogo to mia. Apel wiwiyawi, second the US comeback fund trust fund. US Bill Kawata, 3 members from US, 2 members from FSM. Israel me wiyang moni. Murisang Sabmatal Congress Kawata Sapul Matai. O puan sansalang ponte pon kumal Mr. Patuan ka. Supplement win ponte sapa county o. Miminam FSM Sovereign Trust Fund. Last time I checked, close to $40 million maybe. While mangi, tak may patuan. Sub account yun yatan ponpe. Ima karta retapiata finance it 20% kwekiyata elwa makito 70% local revenue kun koti o kun fishing access fee o sangon muni kay magan kosang nan international kun koto rakanala klang na napeko. Estimate met challenge leadership in Punpe Kapna legislature. Trial Katianga Japan Chapita Sapatai Trust Fund. Or can we ask national government ka patuantong child pay na pali Sapamatai about 40 million. I think it's more than that now. 5 million tama iwe work mag-child pakita of child tatong na. One coffer anana kay na Punpe State anana. Ay tatong what asira malay. Look what yet liyakat Wis Miriam and Patrangat Sabansong. Wanat Kankoris net wanat Kaukila. Sabansong and Pakita went Punpe was about report. Uktel Pananane financial advisor. Tel Pananane supplementary money manager. Oh, I can poi sang ni interest, but I can earn certain percentage from the earnings Magangola Magan Papain. Money manager o financial advisor. Arimay men kawewe ni oralap o kaitin tatok mamaliw. O answer what we're involved in the US and international market. Irail son kawit kan amendment makan kawit song kachal pilal kuam lel palaw koros nan kiyara peka mapkat child makeup pan kawatar our sovereign Punpe State investment trust fund. May lolo, pasyan ka kakang, o succeed nan supplementary tatakwat, yatipan, pakita, Punpe Sarawat. Kalangan ng kalap ako, o kalangan ng korupsyon. Speaker Legislature, the Honorable Marvin T. Yamangachi, Pachiwantar, Certificate, Hong Kaulawaj, o Yemej, Nakan Sakala Kasarawian Kaulawan Puka and Ranwaj, Port and Punpe Transportation Authority o Port and Investment Trust Fund. Kalanganin kukulkaros met kay awdaban sa machay from Ranwaj, Pachiwan Papawitya Kubrakan and Kachinta Valley Radio Physics Stage, Hong Narong Kabakan, Nuban Pachiwan, Konok Tamu. Kalangan ko kasi.